Over Now from Taylor Swift as our runner-up for International Chart Top 20 this week. After last week, position number 3, actually the song by American singer-songwriter Taylor Swift and written by Swift and Jack Antonoff. The song was intended for, but ultimately left out of Swift's fifth studio album, 1989, but was released as part of the 2023 re-recording. 1999 Taylor's version Is It Over Now is an electropop power ballad composed by dance reverb synthesizers and echoing drum machine. So congratulations for Taylor Swift. And so who's the winner for International Chart Top 20 this week? Hold on, teman producer, because before it, let me recap from position number 20 to International Chart Top 20. Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. Number 20, Jungkook featuring Jack Harlow, 3D. Tyler Warner, number 19, 18, Nicki, 24. Who I Am from Alan Walker, Putri Ariani, Peter Elias, number 17, 16, Olivia Rodrigo, Can't Catch Me. I Need Magnetic, number 15, 14, Galantis featuring David Guetta and 5 Seconds of Summer with Lighter, Doctor from Pharrell Williams and Miley Cyrus, number 13. 12, Ina, Shiki, Saturn from Ziza from number 11, 10, Callum Scott, Lighthouse, Spicy Margarita from Jason Derulo, Michael Bublé, number 9, 8, Jonas Brothers featuring Belly Zimmerman, Strong Enough, Yes, and from Ariana Grande, number 7, 6, Crash Adam Goodside, Access from Ted McRae, number 5, 4, AZR, Touchy Feeling Full, Training Season from Dua Lipa, number 3, 2, Taylor Swift, Is It Over Now. So the winner is a song by American singer-songwriter, and it was released through Republic Records on March 8, 2024 as the second single from her 7th studio album, Eternal Sunshine. Okay, so whose song is it? Can you guess? What? Who? Yes. Yes, that's right, teman producer. This is from Ariana Grande. We can be friends. Yay! Or wait for your love. Teman producer, so congratulations for Ariana Grande. And for you, thank you so much for listening International Chart Top 20. Don't forget to always request your favorite song, and in every request time, Producer Singaraja. And see you next week, International Chart Top 20. We meet the one and only Iren Amora. So have a renewing day. International Chart Top 20. International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 Wita, hanya di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. The UK's number one music station. You're listening to Pro2 FM Singaraja. teman terbaik kamu. Info Pro2. Teman Pro2, memasuki peralihan musim hujan ke musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng meminta masyarakat untuk mengoptimalisasi penampungan air guna menghadapi musim kemarau di Bali yang diprediksi akan terjadi pada Maret hingga Juni dan puncaknya pada Juli hingga Agustus 2024. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Buleleng Putu Aryadi Pribadi mengatakan memasuki peralihan musim, masyarakat diimbau untuk selalu waspada akan potensi terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan deras disertai angin kencang. Menampung air sisa
Musim hujan juga disarankan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan persediaan air bersih pada musim kemarau. Informasi terakhir, dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Dinsos Buleleng mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan serangkaian program intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada masyarakat yang terperangkap di bawah garis kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang paling rentan, termasuk yang mengalami disabilitas, sakit kronis, dan terjebak dalam kemiskinan. Penetapan kriteria kemiskinan ekstrim dilakukan dengan teliti, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi tempat tinggal, pendapatan, akses terhadap layanan, sanitasi dan pengeluaran. Dari hasil verifikasi dan validasi data, jumlah keluarga yang teridentifikasi sebagai masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan yang signifikan dari sebelumnya 10.132 keluarga menjadi hanya 348 keluarga. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora. Terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. 24 Singaraja, Buleleng Bali, Indonesia. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi bareng aku Irana Mora. Dan sore ceria, sore ini juga seperti biasa kita bakal belajar ya sama-sama dan juga berbagi terkait dengan topik kita pada sore ini. Sudah hadir di studio ada penyuluh bahasa Bali Kecamatan Tejakula. Kita sapa dulu ya. Om Swastiastu, Bli. Ada Bli Inengah Alit SPD. Iri kering jagat Bali saking rin kalok tah madwi drestu sane luhur pisan. Kalimbakang kawar diang antuk restu jagat Bali punika sampun kasumbung luweh punika raris kawar diang oleh Dani Sang Yang Prabu. Mawinan panjake asanti santukan restu jagat sane becik sampun kawar diang punika ngawinang panjak sami ngambanggohang karahajengan hajag atuh
jagat Bali dawek inggih wiakti aja wardi asa punika mungguin kawentenang jagat Bali daweg katilah oleh ide Prabu dalam watu renggong nenton suwe ngacap inggih nenten suwe panjake iri kiring Bali ngacap kerja bagi kahuripan aduh kita mungkin prapti sane kabos rubin de punika nenten dados kapalasang wenten suka sane mangkin duh kita sane rau sing ke dandor panjang inggih sane mangkin aturang titiang indik tetanduran panjaki sane daweg punika dada merano nyantos lising kacaritayang mangkin dawek punika napi je sane katanur oleh panjaki sami karejek oleh merana gelis pisan heda nita banyak sami ngaksi indiki asa punika raris ide sang Prabu dalam watu renggong nitahang panjak idani sinamian nyamya merano hemang de hayu raris panjaki sami katitah oleh ide dalam watu renggong mang de nyomi meranani sami masa danung hantuk headnya
Serana sane kaanggen nyomi meranane asa punika nenten jetios wantah ngelaksana yang yadya wiadin upakara. Nang lok meranong kawas tanin Iadnya sane kawangun pinake nyomi merana inggih punika wantah marupa nangkluk morana sane kawastanenipun. genah ipun ring pura besake kaucap Mungguin genah iadnya sane kawangun inggih punika magenah ring pura besake pinake pura uluning jagat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
pupuh ginade. Titiang sani ngocen sani maridedes semeton tiang kadek pak kadek sumerde. Nggih, durus biar sayang. Keajarite ndawa gepun iki inggih lan turang carite sane mangkin ring kanjekan panjake ngayah iri kering pura besaki wenten anak lingsir prapti ri kanjekan panjak puguh mekari upekare duk punike raris wenten rauh anak meraga lingsir mabusana dakil kumel anak lingsir sane rauh unike mabusana sarwa dekil tur kumel gati gombrang gambreng rambut ipun yening baosang indik rambut anak lingsir punike gumrang gambering nenten naonen maswa ring jabapur nyantang anak lingsir punike raris nyantenang ngadeg magenah ring jabu puru besaki panjak asami nyanggo kang gagendong warda raris panjak saning ayah irike maka sami ngangguhang anak lingsir punike nenten wenten tios makena gagendong jero bendesa manang sekang inggih kalaning punike raris dane jero bendesa digelis nang sekang anak lingsir punike kasengguh gagendong he jero gagendong lingsir udah jero gagendong werde asa punike dane jero bendesa maosang ring anak lingsir punike tiang nun asa jerone piceng
Nah, ane jani titiang subuh nunasang jero picu tekian ide anak Ki Agung. Nasi sate miwah jukut. Pici ani tunasang titiang nenten jesios marupa nasi sate lan jukut pada atanding. Henggalang jani hamo kawan. Sane mangkin titiang ide sarang jeros gegendong. Enggalang tunasang picen ide subuk itu enggalang jeroni makad uling dini. Ada dini celap ngaduk iadnya. Ada pesan jerone dini celapat-celapat di Jabapura saha ngaduk-ngaduk keramu sani nangun yadnya mangkin. Yuk dengerin via web streaming rri.co.id. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Untuk Pupuh Ginanti majaring semeton tiang inggih dorsang bendese mataken lantur inggih wawa sapunika bawa sana kelingsir punika raris dane jero bedesa nya sedang metakian yen keto unduk jero lingsir uduh jero anak lingsir yen kitu saja unduk jero buku pengakuan jero ni mare tiang matakon amat tereng nahane jani titiang lak tur metakon teken anak jero lingsir nyen adan jero lingsir ane buat lakar takonang titiang tekian jero nyen sujatin ni adan jero ni jero mawet uli dijeng gitu masih apang tiang nawang uli dijo sujatine wit ragan jeroni aturnya nyamane adini buena basik petakon ditia nyen nyaman jero ani lakar alih jero dini
Inggih Ratu Dirani pamirsa Radio RRI Pro 2 Singaraja sane banget wang yang ditiang. Kadi punika sanes presiden tiang aturang inggih daging dharma gitu sane kambil ring sekara alit puniki menawi teu ring si jeroning ditiang iwau nagingin sareng semeton ditiang iriki sampun pastike kirang tulmaning iwang antuk punika nenten lali ditiang lungsur agung ngrene pangampur. Inggih puputang ditiang antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik teman Pro 2, itu dia tadi bersama teman-teman penyuluh bahasa Bali ya, Kecamatan Tejakule, ada Belendenga Alit, Kadek Sumerte dan juga Komang Adi dengan topik kita adalah Dharma gitu. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya ketemu lagi di Sore Ceria bersama teman-teman penyuluh bahasa Bali selanjutnya. Tetap dengerin Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik